atu ia ufori marisa o le fionga le suite itai o le tuangai ia tu lai mai amanuia le saunoanga. Whaftai o fionga le whangwitalai. Ule ua maea na e tapatu lia ta ni tai au ia wata tu wata puia ma le tu soifua. Ia wasa na whamanuianga le tatu whanusu nei aso ma nei tai au. Moni e toi whaftai la o fionga. Ia e whatalo whalo ia tu la o fionga ia whapewhoi la fionga ile pālemia. Sui pālemia ma le kāpeneta ia whapewhoi sui whangwitalai ma mista langolango le nai tu al malu. Ia, whatalo whawhoi le fionga le teitai o le tua ngai. Ia whapewhoi sui malu le nei tu o tātou maota. Ua whamalon langi e ma le sui whamanuia. Ia, whatalo whatwhoi tapua inga Samoa. Ilona tūlanga o au te tele. Whaftai e tapuai. Ia auna o le tātou tunu o lo o sufono. Ia e lufi ma tara no ina se manuia au iluma o Samoa. Rawa fionga whangwhitalai taitonu ia ua tele lava ia ni mta upu taua fina ngalo whaalia i to o mawai atu. Sa sau noa nei tu la fono tau whaofi. Ia e mandatu e whaleo fo ina i motunga afa. Ia e awa fo i se sao le nei Itumalo. Ia pe ana sau noa to telo to o mawai le taua o le nei metanga luenga ia por fai tupe tu tono tatu atunu. Na to ia lo ngafa ma le matai tu ina o le whaafitafe a inga, whaangai o ina, ma le wha ngalua inga o tupe tono le atunu le ngata le nā, ia e whapewhoi ia tupe au ina atu i whafo o le atunu, ia ma tupe au ina mai tu tonu o le tatu atunu. Ngā whawhoi la tau ma le matai tu ina, o ngā ruenga whaatino o tātou commercial banks. O lo wha o ngā ina ma teo ina i tupe o le tātou atunu. I le tangata lau tele, ia wafoi ia lātou seleni. O lo teo malu ina i tono o tātou commercial banks. Lātou lea ma tā whaioi, ia o le matai tū ina o tului, ia po interest rates fo i o lo whapena o na charge e tātou commercial banks. Ia me se lava ia tātou exchange rates. Ia, o le whaafsuia inga reo ma tātou tupe ma tupe a isi atunu mai whafo. Tā ua tele lale ngā luenga tātou whatupe tonu, a ua e te lera fianga o le tātou tamau a inga, tā whaale tonu, o le whaatonu lātou tiute ma le ale tātou monetary system pe ana si le fia. O wā tātou monetary system e fiso tai, ma le monetary system o le lalolangi, o lo iei fo isi atunu tele o le lalolangi. O tā ua lea, ma le mafuanga lea, o le awer whataua i le ngā ruenga tātou ko Vanama Central Bank, ina ia aua nei whaale tonu, le lātou ngā ruenga wā whaale tonu, ia ua safa, ia le tātou atunu o atoa. O le mea lai awe e le whataua, e le matau voi o nei usu ngā whono, o le financial stability o le atunu. Financial stability o le atunu. Mafuanga lea le, ma ua e fo le whalongo, e sa noanga nisi o toto o mawai, le tāua o le autonomous, o le tātou Central Bank. Nuna winga, mao si anga e pūlea ina i lava e ia whatinonga o ana ngā luenga self-government. Ma whai unga tarwhea ngai whinga whawai, tau tupe au noa ma se whaalawelewe ina mai tua, e ni pisinisi, po ni whainga whaporkiki, ia po nisi lava mafuanga. Ai mai se le tu maulalo ino tului, ia o tātou interest rates, moni whamanuianga i maua se teimi pūpū. Ia e si ia i lunga le tau o soifuanga po le inflation. Me ia tau an puipui taua lea o le puipuinga o le. O tātou puipui e tātou whatupe tū tonu. Ia aua nei tū tia ailo na malo si anga e whatun tonu pe control. Le tau o soifuanga po le inflation. Whailoa fo ia lātou i latunu ma le malo. Ia tūlanga o ia lātou lipoti fontanga ma whatau noanga. Ia lātou ngā ruenga. Ia po ni tūlanga fo i ma ale ale wa tūla i mai ia tūlanga o tātou tupe i tono le tunu awhi ai ma lapata inga. Lapata inga fo i awale anga i luma ia ma tāpena pena ai tātou malo ma le tunu. Ia inia fianga fo ia mo financial crisis. E ono tūla i mai. Ia o le puipuinga la ma le tūlanga le lei o le
puipuinga tātou whatupe tūtonu, po tātou monthly system foi. Ia o se puipuinga nei foi lea mo tātou malo, male atu nuu, I tūlanga tau tupe. Ia e mo e foi lava noa al malo ia e focus ai, I le atina eino le atu nuu, I lana matafa ioi au tū. Ia o, e isi mafuanga ia e, sa noa e foi nisi sui le autonomy. O le whatupe tūtonu ina aua ne I a whaina. Le tātou tau leia po reputation. Ia whapea foi ia le soswani mai o tātou development partners. Ia mawhare tupe tele le tunu. O lo soswani malangalango mai a tātou. Ia oi foi nei toi o tātou blacklist. O te unga tu la fono. Tere fina ngalo la o fionga fong fitalai whaalia. Tō mo vai le ave se ino te fono o le kovana. Mai le tofi te fono le board. Ko mit whaatonu ai e tofi ai tangata mai private sector. Ia whapewhoi whapopo ia whaatonu. Ia o tūlanga ia. O ngā sami lea sa tātou walo ina. Mua. Ia e telefoi ia isi mafu angana ina sui e tūlanga le wei nei. Ua mai le kovana e whaatei fono. Tasi a whawhitau de fio o iei sau tau talanga la o fionga I le whongwhitalai. O na la telo la tau ne private sector I la tau conflict of interest. Wa tau tela la tau e maan malama le nei tūlanga tau tupe ma le whaangai o ingo tupe, whawhainga renga o tupe. Ia o la whai pisinisi, ia la tau ai afte nai pe ona sau no fori sui o lo tufanga. Ia le conflict of interest I tūlanga whapea. Ia e fwoi la tau o ro ngā rurue ngā so tai ma pisinisi. Ia, e fo ia la tau conflict of interest mai whaalawela vina ai le autonomy o kovana. E la tau nei a pe o kovana. Io ia le a fien pisinisi ma tūlang whapena. E whai lavana ngā ruenga. Tele ia whatupe tu tono laulangi, ia tu nu o laulangi, central banks ma reserve banks. E tai whona o kovana. Pe whona sau noa nisi o tō ma vai. O le si mafo anga tā uai, tā uai tai whono de kovana. E ilana komiti whaatonu o le whatupe tūtono. O le vave ai leo na whai unga. Ai mai se lava I taimi tupu mai se financial crisis. Hatei inga e tūlai mai se tūlanga fōle le o le staple le financial market o laulangi. Ia po o whea ngai fo I tātou ma liquidity problems. Ia po exchange rate pressures for you mai tua. Tūlanga ia tauna vave whai e se whai unga. Ai le tupu tele se whawhitaudi. Whea ngai ma tātou tunu o lea tau te maal malama. I nei vai tau tātou iai le teknolosi fau lewa iai. E ni lau nai se kone lava. O mi ere masini. Sui le whai numera. Sui la whai ingo tupe. Mere tau ai. Le vave whai o whai unga. Pao en tūlai mai ia mo meu financial crisis. E a fia ai ia tono tātou tunu. Rau fionga le whongwhitalai. O te unga ia o matau atu se tasi o te unga o whapupu le term. O le teimenga lue ai ia le kovana I lana tuwhinga. Ia tonu e se mafo ngata ua o le tūlanga e fi malama iai lau whionga mista o tupe. O mista e o tū la fono le tūlanga ua whaalau tele ina foi. Ia tūlanga e whaamaro lope a ese ai. Ia le kovana mai le tofi kovana. O le removal. Process. Ono wa whalau tele te unga pe o nao mai. Ia tonu ese mafu ngata ua. A paule waenga o ese tau talanga I lea tūlanga. Ona ua whawhaingo fia, ona whatu lai se whasea anga I kovana. Ua nao se tusi. E whailoa ai se tua inga. E whasanga le kovana. Ta pena le minsta, po te whono komiti. Ia po le furisia o komiti whaatonu. Ia pore o kika al maron pawana la tau. Ta pena tusi e ein tua inga whaasanga le kovana. Momori le kapineta. A matai rola I la process lea. Ia e fia mo ese whaamadinonga lea tūlanga po le are tūlanga o mafuaila o whionga mista tupe. O le po lenga na pe ona iai. Ia ona e pauna o tangata ia tonu e fo manisi. Wa mantua lo o le singa luenga tele o whaitupe tutono le supervisory role le I lunga tātou commercial banks. Ia tonu iei fo nisi mafu anga o ina. Matawina la o whionga le minsta. O whaalau tele ina ia mo tawhai o ia le komiti whaatonu. Ua pei ua iai le whapoponga lea. Ua
ua foi nei ua I tūlanga tau operational decisions al kovana. Ua fōringa mai la I lau vai. O la tūla I mai se tūlanga foi fesopo ai ai e whatinonga tuta mga luenga. Ale kovana. Male komiti whatonu. O le pōlenga tūlanga lea ia e ono tupu mai ai tūlanga foi o whese inga o manatu mta ofi. Ia matuai ai le whatinonga le ngā luenga ma whaangaso longa ngā luenga le. Al fai tupe tu tonu o le foi o matauina mena o mia ana tapena ia mo ripoti whaare kwata. Mo moli le fionga al minister le alme lau tula ima I la vai o iei le ministerial oversight I lunga ngā luenga al kovana. Male komiti wha tonu. Ia mese lava al kovana o na winga o iei la tūlanga o le influence mai tua. I tūno le ngā luenga al kovana mai tau fo I suinga nisi suinga fatino tu la fatino la tu la fono fatontonu tu la fono fatontonu lona winga ele ngata lava I tono kabineta ia wa fo yo tu la fono fatontonu ele talanoina maswala pule le tatu parlemene tono ma tarfa tuanga ma na ia fainga re fai ai le tu la fono de wa mai tu unga ole mai fa tu la fono tau fa ofi ia na swala pule la ia matala no I tono le mauta ona tau tele nta upune to tupe e a fia ai ia le tama ainga le tunu o fatu le tama ainga le tunu ma some ta upe ma ale tele na tatou e a fia mai fo I tama ainga ma tu langa tau o monetary system lalangi o lo I fo isi tunu o lalangi I fengtala ona tatou alo ese mai si me a paul me ia vave ona fai tatou fai unga ina ia tu iti ai pe fo ai ni fa fitauri po financial crisis e tu la mai o tu langa ia fio e si tau talanga na o fionga ele fong fitalai a o sa no pa fionga pa mia la son nafi ia le o manino o le fa fitai o le o manino ia tu langa pe ona sa no fo ele tu la fon te nei ia fa pe fo ele fa investment te unga tatu tu la fon o fa investment lo so mai ia ro ta pena mai foi e te unga tu la fono citizenship by investment ia tono e foi manisi tu la fono mo le fa tonu ina fa mo ngar fa nga malo le ia le special economic zone ia stock exchange o cryptocurrency ia maisi ia fu fonga uma nei pe ona sa no pa de mia ma wai tu pe fo e ta pena ai le lumana I mo tu pulanga fa mai o le tunu ia o ma fu fonga le lei na foi wa pe ona fa fonga la so nafi sa onga sui sanga fa ya fa pe foi di sui malu mai fa sale le anga numero tolu ia tunga lunga ia foi tu a inga business ona tu langa la vale le meleta o le money laundering ya o tu pe mo mai I mo me fainga fa so tu la fono ia ona fa penala ia ona fa afita I le vao malo ia o sa no fa mai malama pa mia la so na finatu langa sa no voi la vionga minister tupe I tu langa watu ngadunga fa pena I me ia lo ta pena ma le opose li lo da tunu la vionga minister tupe ani si me yo atu ngadunga ma polenga sa fa iloa ini fa tuanga fa ulunga finance sector ma sa fa ia le fa ile press release la vionga pa mia ia fia me na tu na pa inga o tona iatu e fa pere ai so ta inga malo mai la tolo a fia nai tu a inga business o fa tuanga te ia se to si lo to ia tu nunga polenga manisi fa tuanga ona o lo tupu pe ia me ia lo tupu pe mani laundering nesa so no ela fionga mi sta tu pe la so nafi a fia ina ia lo o le tunu ia tunu I fafo I tu langa ia mani laundering fa na tu pe fa ta wai fa la fa saina ia le ta otoria le fina ngalo le na foi pa inga le fionga pa de mia sa ave pa de mia I tulanga ia va pena foi se langona ia le foi sa ia foi tuanga le a fionga sui mai fa dat todo na ia tu na mea ile nga I mea na fionga le fo fetalai ia ona I motunga afana nei usunga fono fa tai mo no malo faftai le toto mua o le taiao malo faftai saunoa Malo falia
O lo tu lai mai tai o le malo la tua tu leva no lo fionga le lipani. After le tua le nei tai au fau, tātou wala whai mai fo i whanunga le lei. No whamalanga le lei o le tua, tai mel tātou soi fuma le ola i le aso whao popo tātou whono. A malo atu fo i le tawatai lau fionga i le whongftalai. A mai se fo i le pa ia o le tātou pāne mene. Pāne mia marka peneta, minsta langolango, pape fo i le nai tu o le vai. O lo tātou le vai pe o le usi o le whasoa. Ona o le tāu o le tāupu le nei. E la balta il tonunga o le tātou malo e leia ma watu whamamlamanga. E leise nganga e whalave lave i saunanga sui mamadu tāua. O le ano whale le nā o le tātou whamoemoe a mai a watu. E te tauan whamamlamanga o le alu upu ia. Tu nā me le anga. Tu pe fōwi le ni me le leik. E leo ni fufuanga tātou te o sae tātou vaa tātou whioti umai. O le ngangale le mo moli le tātou malo. E lava o na mātou whaiatu le teimu sola. O na nafi e ta pena i le so, o le so e ta pena i tai au. Whāsu mo tupu tau sanga o tau awambea Central Bank. La tātou me taun whai. Tātou nwa vai tilo. Atunga lunga ma mea uma o lo fasolo. Io e taulan tātou matai tū le lei leisi la sanga tā ua, tātou te vāvai mo le lumanai. O le tulafono le ua mai peo na sao noa le fionga le minister tupe. This is just the beginning. O te teunga o mo tulafono le anga i mele mota. E mua tātou vaai i le Central Bank e tauna wha mapolo na ano fale. E la ua matanta pena. Alo ia isi tu la fono lau te tele. Le mela le tau te tele no mai ai. Money laundering bill, prevention bill, money lenders bill, microfinance bill, financial institution bill, male insurance bill. O tu la fono na. O le matuata pena uma mai e pui ai la tu langa nei o meta tupe le tunu. Mai le lai titir mele a matana fa solo atu. Aisea, le mela le tupu nei, o avanoa tātou te vale tu lima. Ai tot sifia, le anoa you investors, le lei, e o mai se atunu. E o mai fifa teu whawhengalu, e ngana tutupe. Peitai, e le o lava tā pena tātou tu la fondo. A le tau te atu ngalu mai. Le memuri muri nei lea. Tauru tangata Samoa, whaila na rento i nei. Ai whaid whela ua ingo tupei. Sau mai Australia mai nei. Nan me leo tupu. Whanau mai le planning o tangata le whanga tangata i Vietnam. O malu pui a tupen whela ua. Nai whaid susuanga le temi nei. O whanau i mai i tupe. O ina whatanga tupe awe i whafo. Pui ngana le mata i tūre temi nei. Sau no fo ele minister tupe na nafi. O le drugs. O le ta'vili vili whatasi ma tupe le anga le mai le tunu. E le tapena mai ele money laundering bill le anga i mai le tatu watunu. Isi tūlanga i me uma o tangata e o mai lewo whaiatu whai ana nafi. Tainga whau, awa noa whau, tupe whau. Ia awana i tātou misi, ma le swinga lewa ele le rolangi. A tasi ale whaatau ungo me uma, peo no whaiatu. Na o le a monga ma le whaafawhai tiute, ma le a whonga le tunu. Le tātou te tua le teimini nei. Ala le tātou wawai mo le lumanai. Tātou tilo i leisi la sanga e iai le sosoani e amo whaatasi le atina engo le tunu. Tanga le te tau na tātou iai le baitau o swinga. Au noa fo le sui o sātu paitea. Se wa tātou te whewhewe, vai swinga le lei. Ai a tātou matai tū. Ma tātou wawai tū la fono le lei. Langa le wanga i male upu le. Awal whaena mele ni mele lei. Ile ni mele lei o mele anga ile atunu. Wa ia al whainga malo. Tātou tā pena. Tātou tā pena i tū la fono e mai whale ngau si mea. Luas furu toris furu se lau whale ngau si mea. E mai whatino a ngati na ile atunu. Ina ia no nofo tātou tangata mwhainga luenga nei. Tai peo li a saki rena mai. O tu wai ngati na ena. Foreign investor. Le tātou te nau ia i whai. A peo nwha pena atu. Ina ia manino ma lama atonu se taimi na
Taunoa leo le minsta tupe wha malamalama tu langa ia. Le mo moli e tuai le whiau, ma le wha moe laba le tu la fono le nei. Ina ia aua ni o tato misi laba no. O leo tato iai, i le malo si anga le pale mene whau ai tu la fono le nei. Ia mo le manuia le tunu, sia o toe, wha malalamanga le lau fionga le. Whangfitalai, manuia le tato fono. Malo whaftai. Sao no, ia, whala te tolu i se me te... Ta ua lo ngoe. Ele la unga na mraitu nei. Ia. Ona le mele o le niu mani. Au fionga. Ele ai ia ma se le la unu sulu tau sanga. Ele ma se mea ka o se niu mani. Cryptocurrency, stock exchange, o le vanga iai. Al mele fau tua tuai, o le mea ka o niu mani, o le teri mani. Exactly mele winga na la tala, faftai. O le lei, whaftai, ia, tuatu lava no le taitai el malo. O le new money, o le new investment. Ava noa fau, tātou te lei whaongaina, wa lewa na sala lau le lalolang. Ai lei whati noa ia tātou. Tātou te lei whati noa. Whawhelan tātou whati noa. Whau tu la whono e pui ei sa moa. A ua mai mea nei le tunu. E ren whai tātou no whono whoi o mai ava noa nei a mai tu tāla loa. A wal mela le tu. Pau tu ngā mele ua whau ma supermarket a sa moa. Ai no whono who tātou sa moa. O le nganga le nāmal wha moe moe. O ava noa whau, tupe whau. Ati nai fau, tangata fau. E le muri meltu la fono le fiong li minstao, lepa ma bisnisi malaman via. O le wha moe le na. Ina ia tātou maua tupe fau e ati na ele tunu. Malo whaftai, ia. Ona o le tua le avano ia whale a te toru, ona elena e sa unoa e te whau la vea na le sui lea o le sui te tau le tuangai. Ia o ta o le upu lea o le new money o le teti mane e polea. E se hau inga upu. Wa e vole niu e sau a wala faa le tulafono. A o tupe e a mai a wala palpala. O le konsen ngā leta o vatu al tatu tulafono lea. So e le fia ia i upu i e lua. Ma le nganga whaloang. Ui o lea, tu atu lea wano sisi sui mota.